Angelina Jolie le Brad Pitt te nupa Hollywood da nupa inhmeh le inrem tak mai Hollywood power couple te inthenna thu chuan khawvel a barakhaih chiang kher mai kumsang ni som paruk September a Jolie hian Pitt thenna tur lehkha thehlutin an fa paruk te enkawl zuizel theihna tur adil ngal bokani he Hollywood power couple Brangelina tia an soimai chin te inkarah hian engthilnge thleng a hunlai le tun thleng po a chanchin lar le mite nga event an nupa in chenna chan ni thei then khat te kan thlir ho le donani kan soitui tak ma in milarte news na subscribe ve lo te khan khonga in milo subscribe ula chuan kanin mule thoi theinan notification bell kha in lo metel ke bok donia an chanchin chu kan chevek to anga kumsang ni pathum khan Brad Pitt le heti laya American sitcom lar tak Friends a changmek Jennifer Aniston te anin nei meka chuti lai chuan Brad Pitt chu Mr and Mrs Smith a changturin contract asaina atir taka chuan Mrs Smith a changtur hian Nicole Kidman ti ania ma se Entertainment Weekly te report danin Pitt hian Nicole Kidman nen anin kara inzom na chale inpo na cha a omlo wangin an hnol le ani The Heraldson report danin producer Arnon Milson achang tunua tan Jolie asom vele Pitt hian bengalin pismititan pusmitalem chanadu thu phur takin ashil ngalani kumsang ni pali January atangin film kha chanchanani a ahnulok tha achangin an pani hian anin nimnai hle ani ti thu athang chanta kumsang ni pali mei tha a Jolie nen anin kar thu thang vel ti daina tu ni om takin heti laya anupui Jennifer Aniston nen Troy an premier na a anin landuna August tha a thalatu paparazzi ten Pitt le Jolie te indu mel taka anom lai tha an lak saka ma se Mr and Mrs Smith boy puitu te chuan an film chan lai character angin anom mai ani anti ti in Entertainment Weekly chuan asoi hemi kum top lama hian Pitt le Aniston te chuan chul mangdun ma se akum le January sang ni panga a anin chentur thu an puang chuak ta a ti chuan March a Aniston chuan in chenna turin lehkha a thehluta a anu thakhat lek April sang ni panga a Pitt le Jolie te chu Jolie fapa a falak maddox nen chol an manghawlai thalak sak le ani Jolie Aniston le Pitt te pathum in karbo ruak chuan khawvel chanchin thar alwa hne hle a anwai hian tuma uire le in phat sanna omlo ti in phawek ma se Pitt le Jolie te chuan anin kar thu chiang fek fokin an soi chuak theilo an pani hian Pitt le Jennifer in chen ma khan chil engma atheng lo ti in an soya ma se changni pasari evok cover story a Jolie hian Mr and Mrs Smith boruak vel laia changto khan anin kara inzom na thuk taka omto ti in asoi chuaka heti lai hian Pitt henu pui nei lai alani Jolie soidanin khafim wang khan thilmak tak kan ti dun pha a ti chuan in chian thatna mak tak le inzom na mak tak alo theng thut mai ani ati hunrai tak chung chu an pani hian media ten an chung chang top lawa an soireng chu an ngoi bo san renga kumsang ni panga khan W magazine page chuan Pitt le Jolie te chu nupa sexy tak angin a chwa nge a alandana chuan atir lama president Brangelina te an ngai na inan du ema ma se ahnulama chuan an ma ni beitua an changle ta siani Pitt le Jolie te hi an falak pathum te baka an pani inkarah fa pathum an nei nu dai kumsang ni som pani April khan official in hwal na an nei chawa ti chuan August ni som ni pathum sang ni som palia anin nei tha chawani an pani inkarah an fanu nung phir te hi July ni som pani sang ni pariat khan an piang ani Pitt le Jolie te kumsang ni som panga a By the Sea movie an changdun le a he film hi nu pahlim lo tak te inkar boruak chetak thengreng mai chungchang ani a an film chan ang chu ataka ani em ti zo na chu ani lo thu rang takin an changa Jolie chuan today nena sang ni som panga khan hetiang hian a soya alo en tu te she tura ka du chu kan inkarah he film mi ang hini se chuan kan changdu mi alawang achan chu kan inkarah cha in nget ema khatiang ang boina kan nei lawani ti in chumi nuwa Jolie hian Daily Mail a shil le danin kema ani kanin enfi ave chin danani hetiang ang hi kan paltang the ni chuan chakjok le hlimjok kan ni theidon ani ti kan chia a theng dik bo kanin kar chungchanga chona ma chon kan du china nupa kan ni na angin lo thon omviak chin ma se atiani
Page 6 te report danin Jolie le Pitt te chiang ai poimo zong hi ain anglo hlea Jolie hian ko puipon lama hlimna azon chin lain Pitt ve thung ero in Hollywood ami palang sarber ni nuam ati hlea an thudon pakhata chuan Jolie alo upazela ala thutak tol tola Hollywood boruak hi aning ani Peter ro chuan movie siama du'a Jolie ina du lawa du dan in anglo takin an nungani Official taka anin nei kumni nulok kumsang ni som paruka chuan Jolie chuan inthenna lehkha a thehluta afa parukte enkawl dilna atel bokani November sang ni som pariata adil na chu phal sakani khawvel chia siam that atumna lama Jolie hian an nupa inkar ati chia ani theyangem an ma ni nai tudang pakhatin Page 6 te ashil le danin diktak chuan Jolie hian midang te enton tura nunvel hi nuam atima ama a amimal nun le annu pa inkarah thiltheng mek diktak apom thei chin lawa angai dana chuan midangin atho soya piang hi zom tura angaya apasal tiamin annu pa inkarah har satna lo thlengta a adu du danin apasala shwai thei ain jing bokani ti inashil Pitt hian Jolie thilti le anna tho te tunmalam kha chuan chati pui chin vew ma se hun lo kala ajing hlel chan deu ani mai thei kumsang ni som pariat khan source pakhat chuan radar online te ti hian ashila Brad hian enge ami shing pui te chatna tura na atho te cha ati pui vew china ma se tunai ro chuan ati na chan diktak ajing hlel rutla to ani Father's Day ya Brad Pitt hi afa te bula huna man lain enge Iraq lama akal san kha makpo ati to lo midangin Us Weekly ashille danin annu pa hian politics chungchanga an ngai dan ain anglo hlea kumsang ni som paruk election lai anin chentur an pon lai po khan politics sa an ngai dan in an lo na wanga al chuak vak po an ni mai theiani ti in Jolie hian Mary Claire ne na ashil danin na thona nilawa chuan midang tenen in kom hona vela Pitt chunga ain nga top thu asoya chian biak tur po ka nei ve vaklo ama chau hi ka biak chin om chunani ati hetiang che hian Pitt po midang laka in la shang taka omve turina du po ani mai thei radar online report danin Pittan milar dang akom chinte chu Jolie hian angai thei lo hle a alang sarber chu Ed Norton ani Angelina hian Ed hi Brad Pitt lo na lai hai chwa sak chin tua angaya baka anupui po amin lo zong takani ati hei baka hian tabloid te chuan Pitt le alaita achan puinu Marian Cotillard te an soizoma tin Russian no chizwar po aloko vezoi angin asoibok source pakhat chuan Pitt hi anuna talboy chawmeka NG po in anne to Cotillard ne na an film chandun na a arin hlela wangin enkhatu tura ruaya arin hlel angei na thengbok ti in asoi Cotillard hian Pitt nen inzomna nei anga an soi chu a phaveka kumsang ni paruk khan an chanchin an soi chan let na Instagram a posin amma sabera kum tam takkal ta khan kanuna katan mipa katonga kafa papa le tuna naute kan nei le turpa hi kamangaya kachian chaber le kamamo om chunani ato bera chuan Angelina le Brad te an pani hian kaza ema hetiang thu thang lui kara hian inrem taka anom thei ka be sei emani ti in tabloid ten an chiu thehna tang chuan engma lang chok chuang lo ma se Brangelina te no pa inkarin ator bel pha hle bokani singduna hian du thanna kan siam angai china keipo in ka siama katana chaber tura karina wanga du thanna siam kani ti in Jolie chuan asoi Jolie le actor Johnny Lee Miller te anin nei lai khan Jolie hian apasal hi sangkha zakwa somkwa paruka Foxfire achan laya aton model Jenny Shimizu laka a uire san fauti report ani a tin heiba ka hian Jolie hian apasal pani na Billy Bob Thornton nen anin nei ma a anin ngai zon lai khan abial pa hi kop pui nei lai actress Laura Dern nen cheng dun me kan ni mi bial pa achu sakani berang chu Dern hian Talk magazine te ashil danin movie chang turin na thokin kan in ka chwa sana ka omlo chungin ka bial pa chuan nupui lo neya chu ta chang chuan minron bele to mi alo ati The Daily Mail te soidanin Jolie hian damdoya ti china akop puiluite alokal sanbok nen Pitt nena annu pa inkar boruak vel po chu atanin oma achangzo le tani Insiders te chuan Jolie le Brad ten an inkara harsatna an to lian ber chu fa enkawl chungchanga an ngai dan in anglawani fa paruk lai enkawl tur an nei boxi an tan chon harsatna lian takani ti in an soi source pakhatin People magazine a shil danin an fa enkawl du dan ain anglo hle ti in midang in tihian an shil le boka Brad hi chu du strict chi ania Angelina ero naupang te chunga nem chi ani thung ati Mase Pitt hian sangni som pasari a GQ a shil danin ama seilen dan angin naupang enkawl adu ani tihian asoya pachak tak
chakchung chuang tak enkawl na hnuaia ka seiliana ama tak vashi chiang lo le buaina le harsat na atote vashiat pui ve to si lovin kanin chenta ka chuan maya ben suk ang mai kani ati mase Jolie hian sangni som pasari Good Morning America a Pitt hi zana alantira tun malama Brad hi pa atana thatakani ti in isoi fawa tuna chu ingai dan alani rengem ti azo na chu te reng mai chungkwa kanlani reng don thawalom ti ina changani fate enkawl an du dana andang lamna diktak chiang takin engma asha theihna a private jet pakhata an chuan lain Pitt le afapa madox inkarah thleng chiang taka oma chu chuan Jolie inthenna lehkha thehlutin ngalin Child Protective Service Investigation naupang himna lam ngai twa tu te inrol turin angen ngal bokani TMZ report danin Pitt le Jolie te hi private thona a an chuan lain anin nial buaya anu chan turin anin karah madox hi alodinga ti chuan Pitt chu madox kut thak tuwa pu anitani as week later report danin thinrim tak chungin Jolie hian Pitt ne na harchuak ro ati chu buaina chok al tu ani mase Pitt hi tidik lo nei lo le naupang kut thak lawa ngayin LA County Department of Children and Family Services investigation chuan an fihlim tirani TMZ chuan Jolie hian Peter marijuana ti chin le zu in chin chu aning to a baka afatia ngong thalo nein angaya ni ti in a report poka kumsang ni som pasari khan Pitt hian GQ magazine shildanin college ka chwa sana chang khan zu ka in lo ni emo marijuana ka zuk lo ni emo ka shilo thildang shim po ti chuan thildang zong zu ti lo chu chungkwa ka din tir khan ka sim veka mase kumkalta khan ka in le na salutuka boy thak ta katling tuna chuan engma ti to lovin kumchan ve ka omve le ta a anwam khop mai ti in Jolie po hian anaw pande ulahin heroine ngei tumin nasa takin alo be ve to china cocaine po ati chin ni in weather online chuan an soya midang ngol ve thau bula khosak reng chu themna nasa takani ve thei thawa chuwang chuan anin kar ti top adu zok po ani mai theiani Jolie le Pitt hian anin chendan chungchang an fate naupangin an chiat lo na turin tlangzar lo an rem ti ve a mase nasa takin anin be thungani Jolie hian naupang abula akhosak tir theya mase jun sang ni som pariat khan de blast te chuan judge in Jolie ne na thupek pe in a en pui kher lo po in afate Pitt hian abia emo a text thayang ti reportin Pitt laka afate lakshan tum lo turin warning a pe bawk kumsom pani zet anin kop chungin anu pa hausak na pungin thiltam tak an nei thara chung ro insem dan tura po chuan an buai hle a an case hi la top film chuang lo ma se kumsang ni som pakwa April khan judge chuan Pitt le Jolie te hi kopui nei lai ni to lo single ve an ni to ti apuang ta ni January ni som pakwa sang ni som pakwa khan Pitt le anupui hlui Jennifer Aniston te chu 26 Annual Screen Actor Guild Awards a mudun an ni le a chanchin chiang fak sha tur ero ala om chi lawani